Siyabonga Nkosi ngokuthi usigcinile kwaze kwaba namhlanje. Amen. Amen. Oh, Ngidinwe njani khona pha baba? Lami ngidini. Kodwa ufuni lutho? Hayi angifuni lutho. No. All right. Khathi baba ke? Yini? Amasocks ngawani? Amasocks? Ngawani amasocks? Awambe. Hayi baba hayi ngicela litshone liginqa ilanga lonke. Nyalo semvuthelene lapha engutsheni baba vele ugeza ligezile vele. Ubani mina phela kunyamela ngigeze everyday uyalokhu izindlandla la. Hayi baba ngicela ingenzi njalo nisomtshina phela mina ngapha sathi singela sepa yokuwasha baba. Asilale lingcolisa ingubo. amasocks atshone phakathi kwezicathulo la. Kwaye kuyikusweta phela kani hit. But akula doti engilayo mina. Idoti hayi baba ngeke ndele la nilinje so ingubo yende ngiyiwatsha nzima labona ukuthi ingubo lezi ngama 2 in 1 baba. Uyabona into ngama 2 in 1. Nkosikazi lala lapha. Okunyamela ngikhulume lapha. Lifuna lale mvuthelene mina. Nkosikazi lala. Yikho lokufuna baba. Akula kufuthelana silale man. Baba yini eliwatsha yini ingubo lezi? Ngizawatsha la. Why lingangizweli baba lingelazweli? Why? Ngiyakuzwela phela. Alingizweli lingangela njani engutsheni lamasocks lingafuna ugeza lithi livale idoti. Nkosikazi. Hayi baba vele ngisho angeke nilale lani vele angeke lala khona. Lapha usenza khona lokho. Osenza khona lokho. So ufuna ukuthi mina ngilale phansi. Lala khona ngapho ukulala ngokungamu. Yiko ukufuna khona. Ngingambali umsindo sengifuna ukulala mina. Hawu. So ngilale phansi. Lala khona ngapho phansi. Hawu. Ufuna ukungithwalisa nzima lapha ngingumtshina mina. Ukuthi laba libe lizongcolisa ingubo. Kodwa amasocks yabengcole ngapha. Abengcole ngapha amasocks. Angcolile. Anuka khathesi ukubhizi yabe lifuthelene ezicatshuleni selifuna ukuzombayela umsindo linokisela la. Unakwanza ukuyacelula la komakhelwane ngabuhlupha. Ngala bengakwanisa umnuko ngakho. Hawu, ngathwala nzima mina emzini wami. Watsha ngedwa mina ngingumtshina mina.